الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pengintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala ama parulitanu nagumapa dalam marakatan wagyang kutu ma'anahu salam akalilintad lumintad tanu sumanga ginawa tanu sumanga pamilya tanu sukadendenu mga muslim sumanga darpat tanu na ayamala na sumanga lukas tanu. Pengenintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala ibigay niyan rakatan wagyang kutu akapakaapas. Nagutawfikan tanu niyan sa giyang kutu mga pipiya agalbak. Penalamatan tanu su Allah subhanahu wa ta'ala kaini sampai niyang pemanagiang ka iya mga umur tanu. Sagiang ka iya begwaragun. Ulan-ulan na Muharram. Iya pagampaganay ulan-ulan sagiang ka iya Arabic Islamic calendar. Nanawaya mga pagariya karina sa swallahu subhanahu wa ta'ala na adem penamalalam mga adem penalalam umur ay babagay niyan siya rakatan. Mga karinay ni swallahu subhanahu wa ta'ala kagi kapaarian sukaw yagu-yaga gusto kapapatay na adem penamalalam sagi yang kaya mga umur tanu ini bagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Napagusaran tanu sagi yang kutua mapia mga pagariya. Pagusaran tanu sagi yang kutua mapia. Agi yang kaya malalam ba umur tanu. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Pamakindagan wagi ang kaya hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya kapia-pia panguyat si ikong mga ginawatan. Ayamana niya nagyang kutua kaya teruan niya nung natigin na ayamapia si ikong mga tao. Kauto. Masya Allah. Mana niya napisa kasian denu Nabi Tanwa Muhammad mapia si ko mga tao nanda kau nari pangapagaria pemilih si ko mapi atau antara sagyang goto di mapi atau na pagalin tanu sa katano langon na aya kabaya tanu na si tanu maped sagyang kuto bilangan mga tao mapia si ko Allah mapia si ikwaya mananian na lagi diyan ataw. Nasunabitan wa Muhammad agyang kaya hadith pembetian tanu natigan na ayat tigian pinaka mapia si iku mga tao udina ped mapia si iku mga tao Nagyong kutuwa tao ami akalendus umurian. Kau tu. Masya Allah.
Miyaka lendu su umurian nagu miyaka pi agiang kutu aga lebekian amapia. Dunan mga pagaria. Ayaka kebaluitan wa mapia atau udina kepedtanu si iku mga tawa mapia si iku pangilelayan wallahu subhanahu wa ta'ala na urian agiang kutu akiapakalan dua agiang kutu umur na miagamal tanu pia-pia. Nagiang kanan na amal amapia nagina ni mapamagu sa itano. Ama pedaku sa itano sa agiang kai. Amaw dutano badigan tano sukapakalalabi agiang kaiya ulan-ulan Muharram. InsyaAllah nana sudah agak lebekiasan nana pemamakin dekano. Wai antano kato kawi agiang kai mga hadis amya alui amakapantag sa agiang kaiya ulan-ulan Muharram. Sumpat agiang kutu hadis amya tiru Nabi tanu Muhammad wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Na ayaman bu atigu Nabi tanu Muhammad pinaka maratas iku mga tao. Udi na maratas iku mga tao nagiang kutu amya lendu su umurian nagu miya karata-rata agiang kutuwa miya pasadia nagalebek wali'iyadu billah. Aya mga aya ped kesabutan usagiang kaya hadithu Nabi tanu Muhammad mga pagaria si iku agama Islam na kebegantan sa arga agiang kai umur tanu. Begantan sa arga agiang kaya kau yaguyag ini begay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Dua pemilihan tanu. O penggala bagatan sa mapia nakitung tanu sa iku mga tao mga Muslim ayad na mitero na mapia na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O gaid pagaria na udika pia-pia. O di ka ngelebek agiang kutua mga paliuga taraka wallah. Kakebaluin ka at titua uripan wallahu subhanahu wa ta'ala ginan su mga paliugatian. Natigu Nabi aya maratasi ko mga tao nagiang kutu amya kalendu su umurian. Namya ka rata-rata penyamal. Masya Allah. Pengnigosi ko Allah. Asita numapad sa giang kutu apaganay api teru Nabi tanu Muhammad. Bilang atau tanu mga pagaria. Ayang gelebekan tanu nagiang ka iya mga amal amapi insyaallah nana giang ka iya kapakataling giang ka iya udina giang ka iya kapapadalaman rakatan wa ulan-ulan Muharram na madakala papadalam saya wallahu subhanahu wa ta'ala mga amal amapi insyaallah ayatanu kausay mga pagaria. Yang ka iya ulan-ulan Muharram na sabab sa giyang kutuwa papadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pipiyah aamal unggil bekaw tao na mala atan tuwa balas akakwatan urun. Nagi pemamagura dan tanu udina pegura-dura dan tanu pemagugupaan tanu mga pagaria si agama Islam mga babayami si agama Islam. Malu tanu paman na penasan lagi ang kuto ang mga amal amya pasad mga ginawa tanu ang mga rarata, mga kadustaan. Isang bitan orang paman lagi ang kuto ang mga amal ang mga pipiyah. Itundugutan wagi ang kuto amal ang mga pipiyah sagi ang kuto ang mga amal ang mga rarata kagi kepenasian ito mga pagaria. Aguisanan agalabak amapi agi ang kaiya kapaganad. Oy kapaganad nagukang gelebekas agi ang kuto miyaswatan wa ilmu ini pangendo rakatano unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala namiyat teruyan si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
atigena wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayamana gyang kaya katru Allah subhanahu wa ta'ala siku nabi tanwa Muhammad atigena simba angka su Allah. Udina simba angka su kadinanaka. Udina tigena su'a tangka su Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sadika mau maagiang kutua kapatay. Taman sadika mau maagiang kutua kapatay. Na mga pagarya si agama Islam na itakastano sa naginawatano. Mataan. Itakastano sa naginawatano sa giyang kutuaya mananian na mabaluy sa mga ginawatano wa ditano di suasuatan si Allah subhanahu wa ta'ala staman sa di rakatano makaumagi ang kutua kapatay. Maragan ng mga pagarya aya babaluin tano si kung mga ginawa tano na di tano di sumilian agi ang kutua mga gawi mga ulan-ulan mga wakat agi ang kutua kapsimba tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakawan pamana piyakawan mga pagarya si agama Islam. Aya kaurian si ku mga amal tanu wal iyadu billah ilidastan ron wallah naging kutua marata agalbo. Nagyutu di tanu di pamakutan. Igira sumanga ulama tanu na adna miya tiru irarakatan wa mga amal ang mga pipiya na penggelebakan tanu. Yang nadin su diundi ka bendi nga mga ulama tanu sagi ang kaiya ulan-ula na muharram. Na paratian tanu sira ng mga pagarya sa agama Islam. Yang kutu mga suguan agama Islam na paratian tanu nang gelebakan tanu. Antanu masu aswat wallahu subhanahu wa ta'ala antanu masimba wallah satarutu pasimba. Nagyo to mga pagarya sa agama Islam abaluin tanu sa mga ginawa tanu insyaallah penganin tanu si Allah ya Allah na masu aswatami saka sa giyang kutu ay mananian taman sa giyang kutu akakepuka sa giyang kutu mga niyawami sa giyang kaiya mga bedanami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, na ukura kaming ka asi kami kapantagi sa giyang kutu mapiya kapatay. Amin ya rabbal alamin. Mga pagarya giyang kaiya ulan-ulan na muharram syahrun azimun mubarakan na ulan-ulan nai asasalaan ababarakatan. Masya Allah. Yang kaiman tuwa kapapantagan tanurun. Na ulan-ulan na ya inadun wallah. Udina raqwallahu subhanahu wa ta'ala. Syahrullah. Yang kutakap keilunian sa hadith. Na diun kebelag agi yang kutua syahrullah. Yang mananya na ulan-ulan na raqwallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa yang kutua kata tagu na giyong kutu ay mananian na mga ala abalas. O pamahunggal ba ka mambu mga tao? Pamambu kung gal ba kairan? Ulan-ulan na yan mga pagarya asasalaan ababarakatan. Naya patot sirakatan wa mga Muslim na giyong kutu adita naroon di kasilasla. Anto na yukit na giyong kutu penggelebakan tanus sa mga pipiyah ama papadalam sa giyang kaya ulan-ulan na inggen na katano isapartano sa kumaginawa-tano agiyang kutu ang mga rarata agalabag sa giyang kaya ulan-ulan. Yang kaya muharram nagi pagampaganaya ulan-ulan sa giyang kai pamanian na Islamic calendar. Na agu isay ni sa giyang kutu mga ulan-ulan pagadatan. Kutu adna mga ulan-ulan na inadun wallahu subhanahu wa ta'ala ini suguyan nagyang kutu pagadatirun. Pagadatan o mga tao. Sila-silaan o mga Muslim. Agyang kai ulan-ulan apat kealuitano na isaw nagyang kai ulan-ulan na muharram.
Bitaru Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ayamana giang kaya kater wallahu subhanahu wa ta'ala mata ana tigu wallah aya itungan umanga ulan-ulan seiku saragun na 10 agu 2 ulan-ulan. Kalau tak mana ni na 10 agu 2 ulan-ulan. Sagiang ko tayo man niyan na kitabu Allah seiku kiadna niyan seiku mga langit agus mga lupa. Na pedero sagiang ko tua 10 agu 2 ulan-ulan agiang ko tua 4 ulan api agadata na tigu Allah. Tiga na minha arba'atun hurum. Sagiang ko tua 10 agu 2 ulan-ulan na dudunun udina pedero agiang ko tua 4 ulan api agadatan. Masya Allah. Na ino mga day, isun tanu ang mga ginawa tanu. Paganay pakai so. Ino mga day, katawan tanu agiang kaya 4 ulan. Madakala tigyan na do dia kan katawan. Madakala penari mga pagari dinian din nakatawan agiang kaya bilangan. Kapag kasulda agiang utaya mananian na mga ulan-ulan. Oy. Ay bu kata tanong doon tanong na ira Ramadan. Uy, nakatatanong doon tanong pa na Muharram ay kagi edi dia kat. O insyaallah na seko sunod mapumagusay tanong na giyang ko to az-zakat kagi madakal mga tao aya kapambagay niyan sa zakat na igira lagi daya Muharram insyaallah. Gitu ipaganay apakaisa. Eno mga day katawan tanong giyang kaya ulan-ulan tanong mga Muslim na upama ko aya sembegatan na uay na inu mga de katawan tan wagiang ka iya patulan apiaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala ay saw na giang ka iya Muharram. Na para katukawan tanu mga pagari agu ini pangenduuden no mga ulama tanu uay. Na paganayron nagyang ko tuwa Dzulqa'dah Dzulhijjah ikatlo wagiang ka iya Muharram. Na ikapat na nagyang ko tuwa Rajab kauto. Talawa tundu-tundugun agiang ko tua miyay pos adul Qa'dah Dzulhijjah agugiang ka iya Muharram na aya mababalakiran agiang ko tua Rajab. Mga pagari agiang kanan apat ulan apiagi pagadatan wallah na antunay kateruyan. Tiga na zalika dinul kay magina na tigian ukita untol upama ko paginuntulan sutaw. Ipaginuntulan na kaagiyang ko tuwa mga kabenar ka wallahu subhanahu wa ta'ala kagigi pamanyan na mala muskila mga pagarya aso kabenar rakatan wallah na dita no mi paginuntulan sa iku mga ginawa tanu. Na madakal apakay sa tiga na ino mga day dia kan na mi paginuntulan agiyang ko tuwa kabenar rakan mga tao kagi pagarian na pagampaganayron na piapas ka sa ginawang kagiyang ko tuwa diing ka di ka pamana ka paginuntulan na ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paginuntulan na ka sa Allah sa iku kabenarian raka, ka insyaallah nami paginuntulan na ka sa kabenar kau mga tao. Pada kalayaman na niya na ino mga day sudah to napkalalim yan sukaromanian, sumamusubay napkalalim yan sukaromanian, na paganayron pagarian na ayapasi aun antano na anto na pamana ando matatama na giyong kutua kabenar tano kabenar rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikudita nurudikan galbaka. Tiga na fala tadlimu fihin na anfusakum ginanatigian titwa untol na ubanirun lalima udina ubanirun binasaa. Giyong ko tayo mananian nakilaya kanon sa tafsir udina giyong ko to atarjumay guru alam natigian na ubanirun binasaa mga ginawa niyo. Allahu Akbar. Upaman yang bersemanga pagarian nagiang kaya ulan-ulan apagadata na pedu nagiang kaya Muharram. Na upuntan urun di pananggila kaya manggelebekatanu nagiang kutua mga gelebeka ini sapar wagamatan wagama Islam na nana utu kebinasatan wa mga ginawatan. Ditano pamakatawan kaya ditano magagedam uga idnap kebinasatan urun nap keentirotan urun na mga ginawatan.
Na kailangan ng mga pagarian na di tano di makapamimikiran sa mapia. Bebed na yaman na niyan na sumasanatan wada magagadamutan wa sakit. Paman yan na kondisyon da amayaw, da lumasa, da aleget. Ugaid na sabab sa giyang kutua di tano mi paginuntulan na giyang kutua kabenarakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pengenintan usik wallah, ya Allah, sulang wano kabenar kar kami, na yaman na niyan naming gulalan nami. Ayaman na niyan, nadita no magagedam mga pagaria da magagedam tanwa panyakit ugaid na mabibina sa tanwa mga ginawa tano sabab sa giyang kutua di tano makapenggelebek sa mapia kaya di tano di manggelebek na giyang kutua mga gelebek kaini sapar pia kasih singay ayamanan niya nagelebek nagyutu di tano di manggelebek na pemanganin tanwa na narilasi ko Allah kagis wallah na iprila ya na giyang kutua lang wantaman Iprila yan nagyang kutwa. Langwan taman amya pasad utawa galabak yan. Napananggila ka pagaria. Niyunad nagyang kutwa yaman yan na kaya tiru arakaw no Allah. Aubang ka binasa ginawang ka sa giyang kaya ulan-ulan na Muharram. Naidapat ka. Anto na igalabak ka pagaria si ikwagama Islam. Ya pasad ka sa giyang kaya Muharram. Iman to? Na giyang ko to ba ikapito sa giyang kaya Muharram giyang ko to paganay akia suludian na anto na igalabak ka pagaria ubabad na yamya binasang ka ginawang ka ubabad na yading ka magagedam pagaria na miantiro ka ginawang ka sa giyang ko to kang galabak ka sa marata ay nauna kalimoon na ka ginawang ka na sapar na kaagi ang kaya galabak amarata. Namya kada-kada lagi ang kutua kang galabak sa marata. Apa kabina sa si ko mga ginawa tanong. Paganayron, nagyang kuto pinakamalaon, pinakamala akadustaan nagyang kutua. So kabenar din kami paginuntulan o di na din ka mapanggalabak. Lahidu sambayang, mga paliugat Allah subhanahu wa ta'ala. Uway, ako giyang kuto ay manan niya nakasugukan ka sa giyang kuto ang mga haram. Anto na amade ikaw yagan ka sa giyang kaya Muharram. Ino mga day giyang ka na natamo ka na maapadpa sa giyang ka na riba. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Geneking ka pagaria adem penayaman na niya nakasukat amapia. Taubatan tanusik wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay mana niyan mga pagaria, ay katimbla ay mga pagaria nakapamagitong sa ginawa. Oy, pamagitong tanu ginawa tanu. Pamagitong tanu ginawa tanu sa giyang ko to ada panakaw magiyang ko to ay pamagitong si kung mga amal tanu na Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to mga pagaria na ino ko Peter o pamagitungan kad na ginawang ka kagi kepakay panapakataubatan ka udina 100% na pakataubatan ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Api anto nagalbak na pakataubatan ka wallahu. Ugain na sagiang ko to amasa aya pemagitong wallahu subhanahu wa ta'ala si kung mga amal tano ada tano misa para sagiang kaya ginawa tano na diru terima na giyang ko to taubat na giyang ko to kapakasendit. An nadam na diru ay mananian terimaan wallahu subhanahu. Sa iman to sang kaya dunia na ayaman niyan naguro ukang kasi ko Allah nas ayaman niyan nagnekan nakasapan naka sa ginawang kaagiyang ko to aga lebak amarata lang wanu ga lebak amarata kapaginom lang tama na mga pagaria yang utayaman niyan na ini sapar waga matan waga Islama maraya gagiyang ko to dalil ay separo mga ulama tano separo mga ulama tano nagyang ko to ba ayaman niyan na penagilaan tano sa giyang kai ulan-ulan na Muharram. Yang utra keturun wallah fala tazlimu fihinna anfusakum giyang kaya ulan-ulan apyaki pagadatan wallah patulan na ubaniru natig wallah binasa mga ginawa tano natigi na giyang kaya ulan-ulan Muharram nagi pinakasigura durun agu paman yan na ketakapagiang kuto mga pamanabalas uga lebak amarata al ithmu fi ghairi hasiku salakaurun kauto Uway din ako marata, sukang galabak sa marata.
piaka sisi ngai ini sapa ragiang ko tu akan gelebek amarata uga idna ketakap kau tu ketakap sagiang ka iya ulan-ulana muharram na idapati mga pagari si agama Islam na kailangan na makapananggilatan kailangan din na makapananggilatan malagi uga lebag anta akakatero amarata na panagilatan sagiang ka iya ulan-ulana muharram ulan-ulana muharram kagi mananian na sup kegalebekatano marata na ketakap sagiang kai ulan-ulan. So Ibn Abbas naya kataruyan na tiga na fi kullihinna thumma ikhtassa min dhalika 4 ashhur faja'alahunna haraman. So Ibn Abbas naya kataruyan ini tafsir yang sagiang ko to katar wallahu subhanahu wa ta'ala natigin na uway din naka marata agyang kutua kang gelebag sa marata sa agyang kutua ay mananiya na sul usaragun gyang kutua sapul agudu ulan-ulan agi saragun to na ini sapar san wallah agyang kutua kang gelebag sa marata api anto na iklasin yan na ini sapar orian yan natigyan na tindu iyang paman paman na ini lutanian sa agyang kaya pat ulan apadu na agyang kaya muharram faja'alahunna haraman naemanan yan na piyaki pagadatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Anda tama nakapagadatin kau ng pagariya. Anda tama na din kau ni kasilasla. Anto na paman yan na tunay din ka di gilabakan sa giyang kaya ulan-ulan na muharram. Oy. Natigyan na pislasla yan o di na titunian na ko piyaki silasla giyang kaya emanan yan na muharram. Waja'ala dzamba fihi na'azam na biyaluin niya nagyang kuto ang mga kadustaan na titudan na kumala sa giyang kaya muharram. Kau to. Piyakawanwan. Way piyakawanwan. Dita di makanggil lebek samarata na minipantag sa giyang kaya muharram na biyaluyo wallah sukus ke pamannya nama penggelebek kamarata na mala sa giyang kaya muharram. Ugain mga pagariya natiga na wala amalu salih wal ajru a'dam na suatigin sugal bak amapia agus subalasyan na miya kalala mambu. Nagina ni pemagugupaan tanong. Gina ni pemakutan tanong wagi yang kaya galebak amapia. Insyaallah na keluitan wagi yang kaya mga galebak mga pipia. Apia penayamanan niyan malagi yang gutu galebak amarata na miya kalala mambu wagi yang gutu galebak amapia. Insyaallah nagina nayamanan niya napakaptimbang antano na iginakatan wagi ang kaya marata na ayatano pasing gilebekan o di na itataro sa giyang kaya galabak amapia pamanyan na mapna sa giyang kutu agalabak amarata. So katada rahimahullah na ayakaturoy na tiga na inna zulma fil ashhurul hurum wa'zamu khati'atan wa wizran mina zulmi fima siwa. Suatigian suka pelalalim udina kang gelebek samarata sagiang kaiya ulan-ulan na piyaki pagadatan wallah giang kutusumi aluitan wapat ulan a'damu khati'an na pinaka mala akaribatan. Kau tu paman yan na karibatan udin kagiditan upaka kompleto ugaid na giang kaiya muharram mga pagariya agusto mga pedian apa pataulan-ulan na piyaki pagadatan wallah nagyuto emanan yan na a'damu khati'an na miyakalala akaribatan malaatan tuwa kadustaan ap kepasadun utaw amay kapsugu kaniya nagyang kutu agalbek ang mga rarata paman yan paman na ilain tanong ko na mga posutano ay taman na paman nakapkalakian au di pagagada maya sakalak pamangan ka sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala mata ng mga pagariya ka udi ka kasapari upama ko da kagada matano akalak sa giyang kaya mga posutano na lumindung tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala lumindung tano si ko Allah aya pinaka mala at pang wallahu subhanahu wa ta'ala nakaswatul qalb agyan kaya puso na diterima saya mananian na kamapian la ilaha illallah. Kenapa aya mala tiu barakatan wallah nakagida piraka da teraka da walaing aya pinaka mala karibatan na keneken nagyang kutua mapia na diterima nagyang kutua puso. Gina ni mala tampang wallahu subhanahu wa ta'ala. Eno ka panakipagariya di pagkagura o kada akalakas agi ang kota ini sapar wallah ka dili kadu. Dili kadu. Na insyaallah na pamanganitan no sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala.
Tigian na pinakamala karibatan agu mala adusa si iku sala kauron. Sala kauron. Uway din ko marata aging ko akang gelebek sa dusa uga inap ketakap sagiang kai ang mga ulan-ulan. Wa in kana zulmu ala kulli halin azimah. Kautum ya kapia-pia aging kaya kateru Qatada rahimahullah. Atigian na apia penagiang ko akang gelebek sa marata na si iku uman uras na marata agu mala aging ko emanan yan. Na pamanian na kapkeribatun utaw. Yang manariya kadustaan na pamanian na kitong tano sa mayto. Kagigito di tano ron di kang gelebeka. Pamanian na tigtano ay mayto buwa kianan. Mayto buwanan. Okay, mga pagarian na nakatero mga ulamatan watigyan na dingka pagilaya agyang kuto akay to adusa. Ako to ay mananin na miti to pama. Batiga kapamagan tabuanan. Ako to. O di na tiga may tubuanan agalabak ay ni sa parwagama. Aya ilayang kapagarian na antaa imiya din sa ini sumia para sa giyang kutuwa kadustaan na ginan suwallah atitu kumala. Okay. Allahu Akbar. Pamanian na suwallah ipitamanan amala na agyuto pa man yan na ito nakasaginawang ka. At tigagiang ka iyagalaba ka marata na minsan pa na may tugaid na miya kalala pamanaswallay miya dinsan. Miya dinsan. Na insyaAllah na pamanganitan o siya wallahu subhanahu wa ta'ala irilayar katan wagyang kutuwa lang wantama. Na ya Allah sumanga pamana sumanga ginawa mi miya isarapami paman yan na sumanga ginawa mi pamanian na miya tembeng sagiang kaya miya ngay pusaragun ya Allah na yaman na niyan na ubagiang kaya kasundagiang kaya muharram na nagi kaunutunutan na yaman na niyan na makatituagiang kuto mga amal ami mapiya ya Allah. Mga pagariya pada mapapadalam sa giyang kaya ulan-ulan ang muharram na giyang kutuwa di kapakandekala sa giyang kutuwa kapamwasa. Kauto. Pakandekala di kapamwasai sunnah sa isa giyang kaya muharram. Sama na yung mga pagarian na kaya pituan tanuron gawin. Na ino mga di miya ka pamanian na miya ka pusa tanuron. Why? Masya Allah. Ay mananian na di tanukitan no desurat. Na pamanian na kay pusagian ko tayo mananian na mawasimul khair agian ko tayo mananian na mga pipiya ulan-ulan mga pipiya masana da miya pasad tanurun na guna. So mga salafus salih na pamana aya dikiran kiuna nagian ko to seko gawi pamana mibegakiran no nagian ko to pamana tetendu uniran pamana para sa iku mga ginawayra lagi duka batya sa Quran miya kaysa na adin isakiran mararata ginawa niyan na inison ino pagariya mararata ginawa nga tegian mararata ginawa ko kagigiyang ko to tetendu na kan napembetian akan sa Quran uman den kapita pamana adin na matetendu pamana takas pembetian yan na Quran na kaya lepasan yan kalepasan yan nasa katano na yaman na niya na pirad nagawi yagiyang ko to kalepas mga ginawa tano ang mga pipiya na dita numapanggalabak. So Abu Hurairah radhiyallahu anha napitero nabitan wa Muhammad afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ayat tigian na pinaka makalalabi. Udina makalalabi ka pamuasa urian ulan-ulan na Ramadan. Kauto. Pamanian na aya makatutundog amala ibalas akapamuasa si iku Ramadan nagyang kaya ulan-ulan na Muharram. Masya Allah. Masya Allah. Na mga pagariya na ande tama nagyang kutwa ka kebebaya itanu si iku mapiya. Ini sampai rakatanu Nabi tanwa Muhammad ayakun urian o Ramadan mapiya ka pamuasa nagyang kaya ulan-ulan ang Muharram. Insya Allah na meniat tanu. Insya Allah na maniatan o mga pagariya ubatan o kapamuasaya giyang kaiya ulan-ulan na Muharram. Ulan-ulan na Muharram. Mapita insya Allah yaumul khamis.
mapita insyaallah yaumul khamis na ika-8 sa giyang kaya Muharram. Imanto na arbaa na mapita na khamis ika-8 si iko Muharram. Nagiyanan agawi iya khamis, nagiyanan sugawi iya ipuru sumang amal, ipanaik sumang amal. Ay dapat ka, umamuasa ka. Ay mana niya namin ipuru agi ang kutu. Sunabitan wa Muhammad na inisun inu kadi pamuasa, natigyan na kebebayan akan ami puru su amalakan na dia ko di mamuasa. Masya Allah. Kebebayan no Nabi. Ay mana niya namin naik suamal, mi puru suamal na di mamuasa sunabitan wa Muhammad. Yang utuba anda tama na yang utuba bubaya tanu sa yang kaya mga amal ang mga pipia. Insyaallah na mapita yaumul khamis nagawi yana na ipuru suamal. Na yaman na miya kapi-api amini next suamal ka na di ka pendima muasa. Mapita o na di maat ikasiyaw na sunat agyang kutuwa di sandi ka pamuasai kaginan so unaan agyang kutuwa Ashura ikasapulu gawi. Ana sunatanan. Yang ko tuwa alungan asabot wagi malaun apa muasaan tanu nagyuto su Ashura aya balas yan na kafaratu sana na iprilar ka wallah yang ko to dusang ka pamana dusang ka sa yang ko to miyay po saragun mga pagariya. Oy. Alungan na ahad na sunat panagyang ko to ka pamuasairon kagigiyang ko to so yamanan yan na oryan nagyang ko to yaum Ashura. Alungan na isnin naginan so yamanan yan na padepan ang mga gawi ay puro sa giyang kuto so amal tano. Naswalungan na salasa na yamanan yan naginan ipagampaganay agawi sa giyang kuto ayyamul bid aginan so ikasapulu agutelo. Kauto. Ikasapulu agutelo. Arbaan na ikasapulu agupat ay kadugaw isiku ayyamul bid nagyang kuto alungan na Khamis naginan so yamanan yan agyang ka tunay ni dita no di pamagito ko nagyang ka adi ka pakatundu-tundu gagyang ka agaw isagyang ka Muharram gyang ko tayo mul Khamis naginan ikatalo isagyang ko to ayamul bid na upama ko pamuasaan na kay ni mga pagari ipuno mapita na taban sagyang ko to ay kadua Khamis na insyaallah na miya ka sigurado gyang ko to amal ka insyaallah na miya ka sigurado gyang ko to amal tan wa ka pamuasa na kepetan sagyang ko to akater nabi tan wa Muhammad atigyan na aya pinaka mapia taralbiya ka pamuasa urian o Ramadan nagyang kuto ulan-ula na Muharram mga pagarya na pamana dita no di pamaguyataan nagyang kuto akang galebeg sa mapia oy insyaallah na kanabay ni paliugat ugaid na mala ibalas oy kanabay ni paliugat ugaid na mala ibalas nagyuto abalas nagyuto emanan niya na dita no di pamaguyataan. Oy. Ayak ko na pada ke pamana ko syaitan nagyang ka iya gaw iya Ashura. Na anto na kialu niyan sa giyang ko tayo manan niya na tarikh. Penutul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma apitero yan atigyan na guni kung makatugalin sunabitan wa Muhammad sa Madinah sallallahu alaihi wasallam. Na miyay niyan o di na miyaw man yan sa mga Yahud sa Madina adiran di pamuasaan nagyang kaiya gawi Ashura ika-10 sa gyang kaiya Muharram. Pamanagito ikiyaw maan yan si mga Yahud sa Madina. Faqala ma hadha natigin na antun agyang kanan agalbaki o di na inuniwanan di pamuasay agyang kanan ika-10 sa gyang kanan Muharram. Na aya ini sembeg mga Yahud na tiga na hadha yaumun salihun gawi iya mapia masya Allah miya pia ko na gawi iya gaya Ashura pamana yaumun salihun hey Nabi pamana hey Muhammad na giyang ka iya gawi na miya ka pia niya gawi giyanan su gawi najjallahu bani Israila min aduwihim na giyanan su gawi iya miya ka apas miya ka ligtas piyakaligtas wallah siniap wallah subanu Israel si iku ridwairan kau teman na niya na su rumiridu si iku banu Israel ginan su pagta Musa alaihi salam naginan su gawi iya miyakaligtas siranon miyakaapas siranon siniap siranon wallahu subhanahu wa ta'ala si iku kialu niya si iku pamana riwayat Muslim na tiginaginan su gawi iya sa salaan
api aka apa wallahu subhanahu wa ta'ala sumusa agus supagtaunian. Kau tu miaka ligtasan sumusa agus supagtaunian wa garraqa fir'auna wa qaumu naginam panasugawi ay mananian na miala di Fir'aun agus supagtaunian. Kau tu mananian na malabsanan agaw is iku mga Yahud. Sa salaan niranan agaw isabab sa giyang ko to aginan sumasa miya kaligtas so mga loksiran sa giyang ko to pamanian nadikiran pamanakambunu akiran o Fir'aun agus soyaman niyan na mga sundaro niyan. Pasamahu Musa nagyang ko to akia pakaligtasiran na napiamwa sa Musa alayhi salam na suna wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu nas kami mambu atigyan na napemuasaan nami gyang ko ta sa mga Yahud na inisumbugiran si iku nabi na gina naman bu na pemuasaan nami panalamatami si iku Allah kau to panalamatami si iku Allah subhanahu wa ta'ala gyang ko to akia paka ligtas gyang ko to Banu Israel na agu dia meron di sela-sela so Nabi Tanwa Muhammad na aya inisumbugiran sa gyang ko to mga Yahud natigian na faana ahaku bi Musa minkum sakan natigian imas maka bebenar si iku Musa kagi pagalinsiran Nabi Nabi pasamahu na piamu sa Nabi Tanwa Muhammad kau tu ay mananya nagian kai Asyura insyaallah na ay mananya na pemuasaan tanu o ibigay ra katanu Allah na pemuasaan tanu kipantag sa gyang ko to alungan na Sabto na pemuasaan tanu insyaallah wa amara bisiyamihi piamuasaan Nabi Tanwa Muhammad na ini sugu yan nagyang koto kapuasa iron. InsyaAllah na nasunat mga pagarya malaibalas na pamuasaan tanu. Aya kapag alalabiyan ng mga pagarya aya kialo niyan sa hadithu Nabi Tanwa Muhammad na tigyan na siyamu yawmu Ashura inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanati allati qablahu. Pamanyan na tigu Nabi Tanwa Muhammad asuka pamuasa si iku gawi si iku Muharram na aarapan na kan si iku Allah o di na ipagitunga kan si iku Allah subhanahu wa ta'ala iprilao nagyang kutwa saragun miyaipos. Masya Allah na maluka ko nung pamagitong mga pagarya agyang kaya balas apakalapas o pamanian na saragun ay prilar ka wallah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa miyaipos amyan dusang ka na pamana pumukol na kapan sa giyang gaya alungan na Sabto. Tiga na wa hadha min fadlillahi alayna an a'tana yusamu yawmun wahidun takfir dhunubu sanatan kamila gina ni kapakalalabbi rakatano Allah kapkebebaya rakatano Allah kabigan tano niyan sa isagawi ya pemuasa pamana isagawi ya kapamuasa ugaid na naiprelar katanuron wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu amian dusa tanu si iku saragun namataan kamay kasutaw na din yang panayang gelebekan namataan karibati kapagitung isagawi na kepenasian nagyang kutu labit telugatos agu 60 gawi antaka 60 agu telu telugatos agu 60 agu telu agu telugatos agu 60 agu 5 gawi pamanyan na iprilar kaun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu amiyang gelebek adusa. Masya Allah kapamako taki mga pagarya isa gawi na ayami pupantag yan na sobra telugatos gawi na di tano panupamakutan di tano panaripamakutan insya Allah pangmintano si Allah bubaya sa namya kapiapiapan na sumangada payo na upama ko pemuasaw nagyang ko tadima pamako pemuasaw nagyang ko tadima na skapnari makapagana si iku mga tao skapni makapaganakiran na pagkapama nagyang ko to pan kaya pamuasairan na pamanian ng belasang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala na miya kapia-pia amal mga pagarya miya kapia-pia amal. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya panakateruyan mi pantag sa giyang ko to ay kasiyaw giyang ko to tigran tasua aya kepantagun na alungan adimat sa giyang kaya kumad tiga na faida kana al-aamul muqbilu insyaallah sumna al-yawm at-tasi insyaallah tigu Nabi Tanwa Muhammad na upama ko kirampay tanu sa giyang ko to pakasalunu aragon
na pemuasaan tano penatigu nabi agi yang kota ikasiau kau tu yang kota ikasiau na pemuasaan tano penatigu nabi agi nan su imanto sagi yang kaya ragun na alungan di maata kepantaganon. Falam yati al-amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na su nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da miuma sagi yang kota ragun kami wafat sekalian. Pamanian namia ni ati yang benar yang kota ka pemuasai sagi yang kota ikasiau. Peter Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah wa ashabuhu wa gusuhaman nanian na mga muritian wa Ahmad wa Ishaq isaun su Ahmad agusu Ishaq agusu salakaukiran na tiga na yustahabbu sawmu tasi wal ashiru jami'an ayat tiga na sunnah nagyang koto akapusa iyo tao sa gyang koto ikasiyaw agu gyang koto ikasapulo uway kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyamuasaan niya nagyang koto ikasapulo si iku Muharram na miya niati ang panpiniatan niya na pamuasaan niyan agyang koto ikasiyaw wa gyang koto ikasiyaw mga pagarya na naginan iusayan sa gyang kayayaman na niyan na yaumu at gyang utatiga na yaumu Ashura pamaniya na ikasapulo sa gyang kaya Muharram pengenin tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala misa sampai tanuron misa sampai tanuron nakapamuasaan tanu kaan tanu pamanian keparuli yang koto su'a terketanu wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sagiang koto apakah pendekalan tanu yang koto amapiyah sagiang kaya Muharram pamanian na kagi mala balas mata tagu sagiang kaya Muharram na isad na siya pentanu sagiang kaya mga ginawa tanu nagyang kuto mga tadem tanu si Allah. Pamannya apakah pendekalan tanu nagyang kuto di tanu di katadem si Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibn Al-Qayyim rahimahullah sagiang kuto aka pegusayan yan sagiang kuto kailangan na kemintin si ikuta wagyang kuto adin yang dikatadem si Allah subhanahu wa ta'ala. Tigina mataan amatatagu sagiang kutua kami mintin utau sagiang kutua tadem yang si iku Allah melagi du sagiang kutua mga lalan agiang kutua ipegukitian apa mana sungka sa tinde sungka sa masjid sungka sa opisina sungka sagiang kutua galebekan kagiang kutua lalan ay pegukitaka anta aka sagiang kutua mga walay anta aka sagiang kutua derpaka anta aka sagiang kutua dingga dika pelaya-layag anta kasagyang kutua darpa nagyang kutua dimakan deka lagyang kutua pseksi si ikutaw sa alungan amori kautua mananian nagyang kutua sa mga darpa melagi suwalay gyang kutua dipagupisinaan dinggelebekan anta aka anto na asan na dinggaw ditedentadman suwallah na pseksi rakatan uto sa alungan amori ayaman na niya na pseksi hey ya Allah gyang kanan na uri panakana kaya tadman kanian sa gyang kaiya darpa kau tu miya kapia-pia mga pagarya tiga na fa innal buq'ata wad dara wal jabala wal arda tashhadu li dhakir yawm al qiyamah so Ibn Al-Qayyim na kakatore mata na tiga na gyang kutu darpa anta aka gyang kutu palaw anta aka gyang kutu lupa napseksian yan nagyang koto ataw mapasang o din yan ditedentadman suwallah sa alungan amawri. Masya Allah mga pagarya. Naku na pakandekalantan wagyang koto aditano di pakaseksiin amataan sa katano na mapapadala marakatano wagyang koto atadentadem sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyakaysa na adna miya nagiyan amama. So kung sunabitan wa Muhammad na miya nagiyan ko to sa kataw amama sami'a rajulan yaqulu agiyan ko to sa kataw amama na din yan diteroon miya kalala ini balas tiga na yan ko to sa kataw amama miya nagunabitan wa Muhammad na aya din yan diteroon na tiga na Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila apa man yan miya kalabul-lebu da mimi muray stano penai katawan tano ay mila lang agtano Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila tadem si iku Allah tigu nabi tanu wa Muhammad miya mamasakurun sagiang kutaeman na niya na mama futihat laha abwabus sama kagili ka anun wallah gyang kuto pamintuan ko langit masya Allah
na inutan waya di pamanina pteruon apalakaan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua mga limo iyan mga pamana mga riskinian mga pagaria upama ko aya kagagadamatano sa mga ginawatano na may ito agyang kutua pangalimo rakatano Allah na baluyang kaaginawang kaading kadimatero agyang kai Allahu akbaru kabira wa subhanallahi bukratan wa asih giyang utatiga na walhamdu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila siguna bitan wa Muhammad agyang kutua sakataw amama nalika anun wallah agyang kutua pamintuan ulangit masyaallah nagi pemagura dan tano mga pagaria gi penamaran tano akala kaan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua limu yan na makapupun sa agyang kutua emanan yan na puro. So Abdullah ibn Umar natigana fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dalik nagyang kanan pangani udi nagyang kanan atadun si iku Allah natigana dakan denanan pamanian lepasi udi dakan denanan begakan guni kumandagakan si iku Nabi tanwa Muhammad adin yang diteru nagyang kota emanan yan aya balasian na kelakaan si iku tawag yang koto pamanian na mga pangalim wallahu subhanahu wa ta'ala sa langit. Na mga pagaria na siya pantanwag yang kanan ay mananian na tadum si iku Allah. Aya pakawarian akan saya nagyang ko tua katero o Hasan at tigyan na pakan dekelaniyo. Akthiru minal istighfar. Mga pagaria yang kaya ulan-ulan na muharram. Uway. Sasalaanaya agu babarakat na gawi. Na tigu Hasan isa katero Hasan na tigyan na pakan dekelaniyo agyang ko tua istighfar. Dini udi kapamangan ni sarila si iku Allah. Dini udi katero asagyang ko tua astaghfirullah al-azim. Si iku mga walay niyo. Anta ka si iku mga lalan. Apagukita niyo. Anta ka si iku mga padian. Nada aligtas saya. Udi na emanan niya na maapad saya sa mga padigang. Si iku mga walay. Si iku mga lalan. Si iku mga padian. Anta ka sagyang ko tua darpa. Arukan uruna yaman na niya na mamimintin fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah kagitigu hasana dinyu katawan u antun aimasa u antun ayuras akapturu nagyang koto arila wallahu subhanahu wa ta'ala gina mga pagaria na napakandekalan tanu sa gyang kai ulan-ulan na muharram agyang koto aditanu di kapakandekala sa gyang koto di tanu di kapamangni sa istighfar relasi iku wallahu subhanahu wa ta'ala balasang kanurun wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kai nagiu sagyang kai benigan tanu insyaallah nagyang ko to amia teruakan sabab sa aya kadakalan si iku mga tao na aya ka pembagairan sa diakat nagyang kai muharram na naubatan no mapamagusay agyang ko to sabeed kung mga usayan sa giyang kaya zakat siya pang kanulangon wallahu subhanahu wa ta'ala ibagay niya rakatano itawfik ya rakatano agyang kuto pamanyan na mga galabag mga pipiya relaan tanon yan langon salam na kan sakano assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.